kunalo mkhuba wokuthi ithandani zisebenzise i-account A1 ku-Facebook bane-account A1, ku-TikTok bane-account A1, boyi-2 bayayisebenzisa. Kwesinye isikhathi-ke kuwesi umndeni nje wonke umfazi, indoda nabantwana basebenzisa i-account A1. Iyekeni leyo nto. Angicabangi nokuthi uZuckerberg umnikazi weFacebook uyayazi lento ukuthi kukhona abantu abashare i-account. Futhi lento iza-ke ibulalise abanye bafowethu. Ngiyanitshela umncwe sizabangcwaba abanye ngalokuthi abantu abathandanayo basebenzisa i-account A1. Mina buka ngivelelwe yini kule viki eliphelile. Ngibhorekile nje ngiyihlelele. Hayi ngingene ku-Facebook Messenger ngiyascrolla lapha. Hawu ngithi ngibona i-account online, igama lale umuntu online nguNomfundo. No, ngithi angimbingelele, hello Nomfundo njani? Athi ngiyaphila njani? Ngithi wamuhle. Ngiceda kubuka i-profile pic yakho, hayi usipa upete. Uhleli uthesha uqundoda i-box shape. Ngithi uhlala kuphi? Aphendule ku message athi hayi mina ngihlala eMandela Village la eDondoni. Ngithi eDondoni mina musingiserethile ngicela sihlangane. Athi ha ngoba sazani sihlangana sizokhuluma ngani. Ngithi hayi manje uzozwa bese sihlangana. Athi hayi cha angihlangani nabantu engingabazi. Ngithi no buka manje umuhle ngingathanda ukuthi mina nawe yabona sihlangane sikhulume ukuthi senza njani. Athi senza njani ini? Ngithi no man ungasoli uyalena man. Ngingathanda ukuthi mina nawe sibone ukuthi singaqala njani ubudlelwane. Athi angibuka ku Facebook profile yakho la ngathi umncane nje kakhulu uncesi. Ngithi awungazi kahle. Ngithatha ifoni yami ngishuthe ilokhunjana ngimthumelele. Ngithi ngamthumelela lelo khonjana athi akunankinga singahlangana. Hayi ngithi sihlanganela kuphi ngicela unginike inamba zakhe. Athi hayi angikwazi ukuthi ngakunika ama phone number what if asivumelani uma sesihlangana uzabe usola ungisendela ama message uzama kungincenga ku WhatsApp. Ngcono nje vele sikhulume la ukuthi sihlangana ngobani isikhathi mina ngizawufika lapho. Hayi ngithi ayasihlangane kaMadi Madi garage ngase car wash sizobona ukuthi sithenga ama chips or sidlala masifika lapha nje sihlale phansi ngibeka udaba lami. Athi okay isikhathi ngimtshela isikhathi vele wanohloko. Hayi bekuyimi lapha ndoda sengimlindile. Hayi avele mara makavela uvele nelinye uHrotman ligqoke icap. Uyabona nje uHrotman eligrand ngiyacabanga linabo 38 39 so mangilibuka noma ngingakalibuzi yabona. Hayi ngithi hello Nomfundo unjani umuhle njenga ku profile pic yakho. Athi bhuti asikisi ngiyakwazi. Athi ubhuti ahamba naye sawubona Thokozane. Ngithi sawubona bhuti. Ngithi Nomfundo uze nobhuti wakho manje sizokhuluma njani naye la. Athi hayi Nomfundo akazi lutho ngalento ekhulumayo ubusola ukukhuluma nami. Ngithi hayi bhuti angisa understand. Mina bengikhuluma noNomfundo la ngizohlangana noNomfundo bengikhuluma naye ku Facebook uvumile ukuthi sizohlangana la. Athi sesiyebo nginoNomfundo angikasi ngavumelana nawe mina ukuthi sizohlangana la. Athi ubhuti yebo bukhuluma nami ndoda ku Facebook Messenger kusola ungisendela ama message. Buka uNomfundo ngamlobola. SinoNomfundo sinomntwana sisebenzisa iFacebook account A1. So lento oyenzile angiyithandanga ngoba umfazi wami ngamlobola sinabantwana. Kokuqala futhi le account le iphinde isetshenziswe ngumntwana nami osafunda primary. Wena sosendele Python lamanyala lo laka le manyalo wasendile kuba bona ngumfazi wami noma umntwana nami. Ngicela ndodo uhlukane nokuthi usola usendela bafazi babani ma message ngoba shoot lento uhlala uyenza. Yazi ngiswele umgodi wokungena sengijuluke ngimanzi ngangazi ukuthi umgodi ukuthi ngingene khona ungaqhamuka. Yazi ngivele ngafulathela ngasuka ngejubane.